Resort. Rồi pintu ke resort của em hả last game thì buổi tối của one so this homestay. Hello guys. But here in the room, but expensive to lihat đi học trong dụng trong dịch trá. Next is the bed. Trong phòng há mình chầm thảo lắm ạ, chầm thảo rồi. And kamu rugi, kita dubugi. This is the glass. This is the cup dụng dịch trá. Ni kecil the air và gọi dạy biang ni là ada biang hiu buat hati lagi. Next, lain cakap washroom. This is the washroom. Kamu rugi, wow, first hari ni lihat kamu rugi. Vậy thì là biang hiu và gọi dạy biang hiu. Kamu ni ada khut power. Kemudian ada kejap let's and next ini community and the bathtub dan jangan community and ini juga shower. Ini you golden your excellence golden ha. So itu lah ini dia. Cái cầm đà ấy cũng biang cái vỏ rồi tôi vẫn là để cái cứ em cầm cái biang được hành ní em cầm nhiều cái này bị khôi lắm á wow bằng hai rất là cắt cái lực mạnh em cầm tới em đi ôm bằng hai em bạn cầm tay and the bathtub. There is the water. You can actually and that is the mirror. You can type and do bit how from door have it, but but this is the mirror, and here also is a mirror. Bằng hành đây. Y hiện tại bệnh đường hả? Dọn gì toàn hình hả? Cái gì? Hamdan one, the best part of the resort. The homestay, one to eat. The best mong biang gila dong sedang em đúng hả? Vì khôi hả? Ini untuk ke second dapat. Wow, start. Jadi like chair. And then ini tahu lah. This is the bed. Sama. Sama jam hả? So next ini buku yang disunyat and I am unique dengan akan cari ini the book yang berajak itu ini lah the book yang indah hendak itu next one the washroom again. Wow. Ini nhiều bằng ở đây. Itu ăn shower here. Ini bed, sofi, lại ăn càng hiền mà, lại khử. Then that's it. Hi, đây là the point next. Đây ni toilet, GP, male, female. And ini cái mana dah pi di ini tahu biar pi buat amkama itu thai terbuang kanan amkam yang biar ini terpun ini and next door the third door tak boleh cari lebih baik mah wow style guys baju pi merah ni dah tiada besar tempat để đi sẵn nè hình như thật đẹp tại chú ăn cao nó mình ăn cao một tiền thì
Hình thảo bộ kế mà đã hoàn nhầm tu đã bộ trở lệ gọi đi bộ trước ada sesegas berangkat chat you chat ini and hình thảo sạch tiếng and you phải get heavy. Next step em có washroom cùng vâng ha sẽ viết lại yang mana expensive rumah betul lah. So kamu dia penjual di orang ke room, mau emlek di room, dia penjual perlu room 1, room 2, room 3. Hari ni room emlek jang lagi dot. Room 1 kau man room 2 aja, yo pi room 2 best. Kalau room 2 emlek arca san spa, room 1 go best. Kalau room 3 man go kan yo spa. Hari ni room 3 ye bi check the pi, ye bi kalau hen pi check mau dapat pi. Cawai kau yang pi. Telah dapat an pi book, ya boleh ni room. Ye pikir book hidup cepat aja tingkah. Telah kuat pilih ada JNM. Kamu ki birthday party, nene ki kuat pilih celebrate yang perlok nene yang teman. Tapi emlek, juga baru ni compound ye pikir book hidup apa aja tingkah. Ye mana book yang di room all, ni mujud baru ni compound. Hidup mana book yang pie, hidup ni mana yang pie. Ye pikir lagi kau kan, kau wan mana kisah yang pie. Kalau kau ambil ni company ni jentik kau company tu, kalau ni baru buat hamdan. Kini tahu tu, the M gole hacinam last game. Kau mulai coba last game. Tapi kalau kau ambil jentik company tu, di company tu dah ambil kalau ni baru, dan itu siapa? Ikerchan ini hamdan. Support rakyat cawak sini, wadah yo tan yo lat kan ni lat tan wo pakai bom resort mah cawar kerja sora cawar bona resort jadi tanah lunar lagi dan kamu sini tan tunah gitu menangte yuk resort ini pilih share cepat hampir ada one maid ada one siau ke cenong laskai untuk sasnya yang cawak lene ye one stay ye one sak yung bergok berpandai bentak yang pilih. Jadi ini guys, yang homestay le dekodiga ke one sub i ke WM hub blog laske. Thank you so much. Kapor jumpingan ng kwatang kandit na kwaba Pindan cimut yang asyikit mensim ka